أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jange miadi uka zelera zenu garjonji abantu ili jatekeleze mbabi za habari kaundo za refuchia makatiano shadoka ndengeshwa bahashinu nitahesamaha au katikati renge miadi uka usikuwa jana ngamjonjia bano si anziha tionesa ukananga mjonjia lera fulani usikuwa jana shahabati njema katimbi masuliano kaja kamema kiasa utosha yendi ya permete ranjia banu usikuwa leo hauka jana karjawahi he mawasuliano. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abonge ahanza ritike wale hakuhusu kwa leo tikahanza njeni behe message banu important ya husu ye pay mortu yakao ya habiliwa mfumra ruijao tarehe 16 ya mwezi wa Desemba. Sha kabli ya rahane janjia zemada ikaudu za nihansi banu dohu mjuzani nyuandu kaulu masamanjia banu mriambie ukana ima yesongio njema mrijuze enamna mwona oye zihabari heli zendao mwene seni mbabi banu kana amjon samiha uka lejotongilo jinji hakuhunu afu esu haka itinje mandondo kesa utosha shangarjo sana ri fanya taza ufanya okay 5 sur 5 marhaba menji ri kembabe de hadisi da sina nyibanu wotina balbala wotina mashaka abonge ngionjema marhaba wakomori watukufu wakomori mjunra wao harmwe masiwa ya komor wakomori mjunra wao bonzemwe komor do mnikani zetu sasa Kiislamu nimwambia ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngani mbushirioni juma ya khairi na baraka ukaundo mahala ndo mjunra wao hanyonti pia ranyi mwanji yabanu habaha mrangali yao ranyi mjoka ujamjie mrangalie karsartimize video nano wandu mjohunda bahati mrangalie harumaye mrisuive harumaye page ya habari za Komori ngarimbushiraoni bahati njema na khairi mala kaundo mjihunda wao Mwenyezi Mungu yari nkezi joka na khairi na mwiso mwema harumai juma ya leo au kawle usiku wa uomba dua usiku wa rehma usiku wa furaha usiku wa juma abonge wa Komori tikaanzani jeli behe message banu ya husu apeli yafanyiwa ya mfumraru kabil ijoka tarehe 16 le 16 Desemba ijao ede mfumraru ya hoshao kaje nitoe nyaso habanu nitoe na nifanye appel na message mkuu ya uonesa ya appelinu mada ya bili do mseto ufanyi hao harumale daho la komer wadzimana mwanamshe wa humjini wa mji wa mtuje ikawa hado ishi Marseille haba haende hajifanya femme d'affaires ye mwanamshe huo uonde mwananya ambari daruwe ishi mrumshe wa Azali Asmani kardoja rionese mbabe banu misajaja ifanywa harumale daho la komer hao wadzimane directeur yemba directeur inu iliyo leo no usaidizi wa hemwana mshemu msuje woi mwananya ambari darweshi yenda ajirenda femme d'affaires ya jirenda entrepreneur
harumale ya jirenda fournisseur harumale dahola commerce ngam jordin to nya sahaban wa komor harma dossier ya husu dumola weha ho fumbuni belu tifanya video bang bose kadondraro haunne hau kadombili tione sanrongo za husu belu ne 300 milio ya homji wa fumbuni au kabanu mwezi Mungu hajailia usu kwa jana usuki wangu Bolt hazone sahaurajika selo nabo yaishi ya hizo na hamba hafanya investigation ngujoka huja ne suala yino shatika hanza ni behe message ya moto uparo anjo subitira be moto ani mna moto madodo uparo elarifu mumji wa fumbuni kabala mimi harumaze video na kaufanya banu za husuze 300 milio za fumbuni sabanga mwanzo mndu mfumbuni yaje yaonese kazenongo na hamba zondrabo undo na kaumta hanjaba mrula lo fumbuni haumru anibahi yarenga kapuka ya maji ya kojo ya hano yanzo yambezo nzao walabo ilarifu njaka ulinda wewe da unjibu haukawati mfumbuni wewe mana uwaniao belu deze 10,000 fra belu ya hunikao hubadani heka haja fumbuni wala tena enge wewe mjombaho mrajina mfumbuni ya kantik rasmi tijo hujibu shamtujibu ye mwana msho alianzi katurongoa halafu njeni mjibu mimi chatkanza ntoenya sohaba kabanu deba ka 0 harumu ya feri ya 300 milio ya fumbuni rele wanenro vanu sionesa ukana yesuraya ilono mji wa fumbuni leo ne namna mji wa fumbuni warengeziha zila ndezeada za mji wa fumbuni neze konti za mji wa fumbuni yabo ikaubidi ikangabaro haomba hamazi yaje ajibu yambe ukana belu de yarengeza mji wa fumbuni atowe preuve parce que tu towe preuve ukana watolwa 300 million mji wa fumbuni yabo ikangaba jaombre yaje ajibu hizo na hamba lazimu yaje ukana ndrabo belu de yabalema chinois ya negocie he amri yahe mji wa fumbuni wanjia suraya riwone kaka wana upuhazo no dede ufumbuni haukafumbuni watu wa mali 300 milio vanu tione sanro ukana wafumbuni ngwatuhumu harumwa 300 milio ya tolo no mji wafumbuni rakatiba rantikatiba ramazama ya ondro zade ra ondro ume tione sanro ukana mji wafumbuni ngwatuhumu ukana ezemali watowa ze 300 milio ne hazi afanyishiha tidena mnazi mahadisi afanyishiha yomonti eyavili tiditi zonesa hauraji ukana ye mashinua wanikilwe hazi wabali wanibelu waje wafanya mahadisi no mji wa fumbuni bandi ya ukawafanya mahadisi ya 300 millions de francs comoriens yo 600,000 euros e mashinua kwa tukiri watoa cahier de charge ya uonese contrat na abo wa fumbuni ngwajua ukana e commission yende sawo haziyo itundao wala tile komisio bahi bwa komori ere komisio rawandu walo watundivu hosoni mwa eheze hazizo ne mashinwa wawandu karibu na belu wazima na belu kabaja paro fanyishi habunjilio ukatido oha belu haini mkonti ufanyishi hawebo doha belu yabo rijwa jiviwa hizo na hamba mimi ranguva la hata leo warohe mndu harume komisyon yaje yambe ukana emoto mdembeni hola bashari hamba ndrabo ukanga mina certitude ukana wafumbuni watowa 300 million kabati hata dutu ngamina ze preuve pia unababuhe mndu leo yinu tijo jiviwa ka
wabuhe mru mfumbuni shati elarifu mwana mshwa alianzi boelari tutahamle vide anjibu ntutahamrula lo fumbuni de anjibu ntutahamri ale mafam jombahe de anjibu haukali elarifu hule mafam jombaho walianzi ntwambaza rongo obanu ngamulindo urejei tena shaizo na jojibiwa mru akauhea wambe ukana belu ngujere miliari kaja jojado ya dojere wana milioni wafumbuni eze miliari belu ya jere hizo za harithina mjombahe ze miliari belu ya jere za hele jeshi hizo harithina na marafa ya wao hao balati zamba tabaukana belu karutujue ye inya ya belu fumbuni abo tikaulinda bwa jemru mfumbuni ambe inya ya belu inya fulani tikaulinda bwa jemru banu ya jembe kana belu mjombahe yoporo fulani tikaulinda mdrajebanu ya bendrabo belu le domolahe kaljaweha tikaulinda mdrajebanu ya bendrabo ze 300 milioni za fumbuni ye 80 milioni ioneha ikautuhumlo shaba haioneha haukayo rongo na hamba shantu tahamle via lewe ya jado ndongoza tabanga manzo mfumbuni yongiyo hadisi ya Moroni wanekanga mrongozo mji wa Moroni mji wa Unroni miuhamba do tidola la Moroni do wenye Moroni mianta homru mfumbuni ya jero ngowe yambe ukana ndrabo fumbuni kwa jatoa 300 milioni yambe ndrabo kabati tuhuma la 80 milioni yambe ndrabo ze hazi zafanyisha fumbuni tizawa fumbuni yaonese ukana zila za hezi haukana dizo bolt ya zamba jana selone na bolt hizo ya hamba harumaza investigation za hae ngu amini kaizo mimi namba obanu nizo na hamba ya handani haparisa pia harumaza ezi anketi za hae yabona linde tena basikenga sjo huja boti bolt haeche paske banu kamru hamba rongo heli nu bangu yakunga bwandu watundao shamri atike mhafilifu wa udojibu haukajwa kiri mru wa belu wajibu wahundekana wajibu ani warongo wenai ngam amini ukana suala ya belu inu domola weha hofumbuni ye mana walo wandu wenza ankili wafumbuni ye mana walo wandu wenza ari wafumbuni wamwani yao belu shawato usubuti jane suala inu dabu amini ukanga botuhumo le tuhumo ngilo bwa komori 80 millions ke tuoneha haruma 300 millions yabwe 220 millions nge walo haruma mba equivalent sukarutwa mandrabo banu de bayongi ofumbuni de bayongi ofumbuni nge fukuao ngabo wanzo warongo watemharuba tu ngabo watongo usisa umro wazimo umro na wasaya wevuza aponge mimi sina kauja njibu ye mwana mshwa alianzi njapanga njenjibu ye mwana mshwa alianzi fumbuni alianzi ikawa ngari mjua hoze nungu ya kanizo ikawa mwana mshwa hewoi elarifu ngari aminiu amini ukana mengoni mwe mafa mrudola mwanafa mjombahe shawoi hayalipia mtuto wa detail za mjombaho bo elarifu abonge izo na kanzani wonese banu tunaka ujibu elarifu hofumbuni mwana mshwa alianzi shana babu hemru mfumbuni mwenza ankili ukozo nizo ni mimi namba obanu yajia onese ukana ze detail na zamba za husuze 300 milioni belu ya detourne da enele kipu yahe belu ya detourne da enele kipu yahe nduna jebanu ya bendrabo haukanga mina ngasina ze preuve minga mina rango sikuna dise dossier ya fumbu ninu ya boda bonlo na mishinzi ya kanti kana 300 milioni ya homji wa fumbuni waitoa warengezo mji wa hao watie pare izunguso mji wa hao itijeire ngwa irumilwa wanruado fikiri mrajo wangu hama safarini ho na umijini mindwa jina na mabavu mandwa jina mrende fumbuni ambe kodo belungena belu harengezo mji wa fumbuni indeze maliza wa fumbuni zaeze ada za fumbuni ne mila ya fumbuni neze konti za hemiji ne mazama rakatiba ra antikatiba re mazama wakinrushe watu warenge wafanya participation yabo watoa zemaliza hao
Watu risi rijari juze bora hunda anketi rafanya zenongo rajua rizamba. Ye utahoi keti le namna hiyo. Paske banu belu kabati mdu toujua tizamba banu ngamrejei. Kabati mdu jo kaujari rambie nrabo belu yeti tajiri. Belu haka okaderi ranguma haminga ma venta. Zabari hindi atotimize nyumba ya mvuvuni na serehini. Shaka uitimizi banu ya jarengezi inu banu. Yapumbuka na kaujari shengazi ya bekana hari belu ngujere miliari. Ye mwizi ngujere miliari shaizo tizahe mapesa ya hele defense ya uti yahe vanu woi belu woi ministre de la défense woi katujere manyahuli yeye ngujere mali za daula ritidiwa za yamferi ya Nazra belu akabo miongoni mwa mabaroa huwa kausakrifia Nazra mtidiwa ze kabelu haparo subuti hamba ukana hibiwa matiji 23 milioni tiji 25 milioni ho biro hahe bahi ziro razumu na vanu amantoni hueleze mwana msho alianzi ukana vanu owandu wamba belu ye mwizi wa mwando hamba azali haukawa kanzuani hakaunjo garini hambia mru tijibala wala ndo hamba kana fahamu belu ba uo mwizi izorto ishi azalidi ya zamba Kamna kauja leo katamba domo la weha ye mwizi kataba domo la weha katina mjomba kataba domo la weha yetide kina wana marengo wa fumbuni kataba domo la weha yetide kina mjomba hendo fumbuni najiarambie ndo shamra tirenge majakojo hanu yaje akati arabo ngwanzo yarijibu bami tutahamru ya maje yakojo kama tutambrana na majakojo au yavura kasumba ya janjibu ngamanzo mru mfumbuni ya jembe ukana zenongo na hamba ndrabo wafumbuni kwa jatoa 300 milioni kama chinwa ngamanzo mbraje banu yambe ukana wafumbuni kwa jatoa mali waspanyo mji hao yodo bahana kanzanjeni wanese parce que banu suala ya belu inu into suala ikao ngamwandu waiona umzaha shabanu ile lifukua hormo mji wafumbuni simwambiani kata ngabo wakati ngawanzo wandu wanjezibani fumbuni shawandu watongo poleza abonga hizo rakanzari wonese renzera kanzari wonese banu wandu waelewe kabanu sikarture ya Mungu ngaramba o act ya jihiri ngabor jojibi wa Mungu karibu ya aje banu ya je wonese kaizora hamba zondrabo shamra tabe ngutojibu bahi mrunambe kaizora hamba zondrabo ziise amanzo mru mfumbuni tutahamba haya fumbuni tutahama mwana mshwanzi ya rongo tena kaela rifu he arma media ti paris video donjoja ni horeze zenongo za husu mjombaho riwone kamojo hausu akasi wa mbajini na mbajini mrudezwa na mjombahe mrudezwa no handuhuze abo ela rifu teda unule kojola mbayilo ufikiri kama ngojo jawambezwa nzawa abo bahi baba nule kojola mbayilo ngaro wandu wenji walinwa unu Awela rifu kaunda kwa 10,000 francs banda na belu kutona kabongo ketone sakabongo juo belu tutahamu idzambuzi ya jani jibu na mwanzo mru mfumbuni ya jambe kazenungo na hamba zondrabo sincèrement ngami clair amanzo mru mfumbuni ya jambe zenungo na hamba ndrabo kabaja tola 300 milioni wa fumbuni ndrabo ya 300 milioni yo kabati tuhumo la 80 milioni yeske hazi wa fumbuni wakubaliana ne mashinwa ikawaifanye hiyo ndio yafanywa maana za jirihindi hata video yakaufilmiwa ipare hiyo ngamini hiyo video hawamonzo nione kazinti karjala haurudi ngabo ambao kana walaumu owandu wafumbuni wajao warambia uzenongo vanu kena uparokiri wakenrongo dembeni za mji kakabaroha wandu wazitowa fadhalika fumbuni hama uziwani mohoro mtoko fubwe miji hatu hasbabu vanu juzi owandu wakazale koreho la elarifu na bweza eza elarifu zila zandrabo rija wawandu wa serse wafumbuni na vanu wandu warambia otena zenongo za belu zinu badi wawandu wa serse wamba wakatida wana belu wamba onga sinda we shakwa tujibu wanizo belu ya fanyao wajihundu warenika zera mfenyma
wanuti wandu wa loko wandu wa elarifu wanuti wandu wa fulani wandu wa SRC wafumbuni ndo tongo urinika zerarogo wandu walala ufumbuni yabo waloda na belu abo tasino bo masihu no bomtsana walomba hindu wazima dawo na belu shakwa tujibi harumai ze kesto za kusumji yo apar siasa mbali maendeleo ya mji mbali wandu wengi waloda na belu watu ujibi wa situation ya 300 million wanzaozi benuhe habudo bahano rakanza ruone sema bi banu harmu swala hiyo madabili kanza wa Komori ni behe message banu ya huse apeli yafanywa ya hemfumraru riono namna zanongozo nda daraja ziheya o daraja haku harumashe swa shamwali ye tourne yafanywa bazimana Bagiri Shabuhani abonge tikanza ni profite banu leo ripare ma opoza wa hezi ya Sumanazani ketina wandu wenda haruma voti ketina wandu watu henda haruma voti ketina front commun ketina opposition uni ketina comrade hezi instances zonti pia heze instances zonti pia ngela dhimu profite occasion inu ma opoza wa ekako elinyi ma opoza mrema wa regime ya Sumanazali surtout nyimlo Komori ketina wandu jau au fulani au janibu fulani deze instances zonti pia ngela dhimu profite occasion inu ili ye apeli yafanywa le 16 mfumraru ijao ititoka de mfumraru bahi ikontinye bangari mlavi yaoni banu ne namna ra amini ratunda ze disposition za rengwa nyimlondani ompirangu wa hanyu na banu radhimu muyelewe ma opoza wa Sumanazali mloko Komori ukana banu wafanyishiha maandamano ya 2-3 jours wakati ze voti za relwa janvier 2024 ma opozani makandida makao mahenda harmaze voti mtuwa ya maandamano yala mamba kamtu ya jua wanruwa daza enge mda mhunre mhamara ya okazio ila zinongozi dukazi hisa haubo dukawa kawafu na zirewe shaba dukawa buharanjima ya situation politiki ilo harumenti shamzi tuwa lewe yunu ngaripara hao banu madhama na pia waheze janibu pia zilo kontro na Sumanazali kamtifanye unafiki na mhimilie apeli yunu yafanyiwa yunu mtao hata nyimlo harumaze voti ye vano muhimu ti voti o muhimu wandu wanjie ekaza balibala injie ekaza mharba tuunjie ekaza ukakodwe na injie no ili wandu wambe stop dingo ya kabanu vanu wa Komori lazima muyelewe vanu ngaredo haruma systemu ya toperuka harumenti hatu hata elimu ishiao ze famize masultani ne wafaume neze tijina wa ani wandu wao pia neze Hashimu kavati mfaume ya rumaenti ya Komori ya Paroshinda ya Rengema siwa pia ya Aruma wotoka wafaume wa mabavu na ani hata isiwa harume tarehi ya henti ya hatu nduna rambie ye mfaume ya shinda ya Gabili isiwa izima ya Shiruma wotoka janibu kwa Hashimu hakanemba jini la wasaya wakaneita raya kabajaparo kamfaume wa hemasiwa halafu leo yinu wa Komori efumraru ijao yo lesezi wafanywe apelio yo anzala wandu pia haini mndu ulo harumenti utukiwa ne aferi ya monarchino ka azalize plaza he mwanzo yani ke mwana hezi yabo nyi wa Komori nyi wandu mlo Komori na mhime mfunge masa ekaza utadamu inaitihe ani wanruwa zie dingo hiezinu paske ngarujua ukana ze voti zinu ye playa hayo de namna ya ushinda wandu wa jeharma balbala fatihu yende hata yankilo ezi watu sirke banu ndo makana aheya hezabira wa Komori mlo harme masiwa nyido mtabi hao nyido mkozao sisi omwemre hunda mro haba mro 50 rongu jo shida ya hule mbastoko ya tia rumia mifumo mili
au kama halariliyo alhamdulillah maisha yote maziro shahaini tabu iliyo raya maji raya mwenje raya haini tabu iliyo harumenti wakozaomba rema opoza rwandu walu harume pouvoir kabati hoshindoni kabati priya mrwa hezi na mruto hezi ye priyo nzima heli gumsese homa weni ya mbude yenda o supermarché hahulukilwa nkuhu yonde heli ba hemda zahangu yangu haude beni ndo supermarché hahulukilwa nkuhu yebe hiyo nzima vanu wandu wakoza onti pia abonge hizo la kahanza ruonese ukana ewa kwa muri amfikiru kana wandu na profite okazio inu ya hemfu mraru mwaja ili yezi kontinye bangari aminiu selone za rasei marlonizo selone nenamna ratunda apelinu ye kai idungu hate mfumraru ranze mfumraru hate mfumne mfumtanu ngabo dola iya yontina hata dut kartina hata dut shaibaki ukana nyinyi wa Komori mjikome maruhe wa mwali wanzuwani wangazija haini bahanu ikaundo mjihunda surtu nyinyi mlio masiwani ngamfikiri kane mfumraru inu na iketarehi mfumraru inu na ike usiku audo sherehi haukabanu ekawa fanywa apelinu ya hepei mortu inu tifaida ya mru mzima inti faida ya zile Dr. Zile ulo Faransa ya zihabili handani na zishia inti faida ya Mwinyi Baraka inti faida ya Abdusoifu inti faida ya Kiki inti faida ya Aini shainu de faida ya hoa pia haukainti ya hatu bahanu ya hondra yuhondro haruma tambu nziro ukana ngaranzore nderati madabdala hafanya za effort za pia ze strategy za pia ili ya milikishe mwanahe na swifu ye pouvoiri selo ne zeranseny maralonizo nezoraishia nizorazisha ze tarehe za henti madabdala hafanya ze taratibu habiri zenzia zote pia wandu wakaumstope madabdala wautido kama opposant waundu wakakaribu na madabdala abange kale odo mola weha hofumbuni beluha ngwanzo ikea ni kutina hata dignite ufanye azali kwezi haridi ufanye fatihu kwezi yabo ya kutina haya kutina dignite kale o humedi msaidie ngwanzo ufanye azali kwezi haridi uje ufanye fatihu kwezi yabo yo afera ho science ya hatu karjazo ya namna ya ukana rinji haruma monarchi wakomori na muyelewe ukana banu henamna bahanu daraja ya hondra kaitina fulani au mru fulani au mrumme au mrumshe one la pour une bonne cause do ufanya stop zinu iti continue henamna inu ende hata azali hanike mwanahe ye ani uraisi wa daula officieli waturike banu risiwe ribulie grupu ya Sarkozy homtamdu na mwangalie wandu wao habaha heli walio wahanua rema la gumsese homa weni ra domolawe hao fumbuni ra Sarkozy ra Jai Hamada Shamfi warende hama mbahinru kabu ngarjua okana msaidie haringe parti politiki ya hahe haide hatanganya ne SRC hasiabo ha propose kandida ya beho harmoe rejera mbude kajarengwa katina shuwangu himilo bakaramvulana haukafatiwa decide yebo gumsese homa weni ngokubali kweli uti ani upwe haya ulate ani kweli bahi kutina hatamba dignite mfanyie azali kwezi hadi mje mfanyie mwana kwezi kabunga nyinganya ndongo za hanyu gumsese homa weni udazi bahi aba urejei journaliste en faveur ya he mwana wazali haina hali kweli wandu walo karibu na azali nyonti pia mdaza msiuha azali ya renge hezi yani ke mwanahe vanu wandu wadujodomba ukana woko emajingayo woko emwenjengabo woko kabatinzaya woko zenongo pia ngaze ndondro woko kabati tabu harumenti narimnike mwana yaendelee bawedi ya kaujaneze projet zinu yasaidie mbabahe shada bala babo kabati mbujo jabanu ya rambie mbanongo ufati huya ikotize harumenti haka conseiller privé wa mbabahe juma hunjila mali na usankada mali harume ya mali ya daula votina hata ukotize marongo ntutu
na mrambi eze rongo wa Fatihu ya zikotize harumenti ya ukale Fatihu ya jere rengo deva. Pourquoi Fatihu ya rengo deva? Fatihu ya de soma ya harumenti hatu. Fatihu de intelligence harumenti hatu. Ngojo parsa zemba za madzi. Wazo ya ze 10,000 francs. Zemba haikao kwa tina haya. Wanjia haruma sistemu kwa tina rogo Fatihu kwa tuona za arzima kwa tina hata arguma Fatihu ngabwenda hata wambari Fatihu de Abubakar Siddiq ulo haruma ani kwa tina hata haya kwa tina hata dignite abonge wakomori watukufu na mhifunge masa apeli yafanywa yinu ya hemfu mraro ireisise bado wakomori mjoe kaireisise yo faida ya wakomori pia na bano situation iliyo harumenti haini mrujo tende ya movement bano haruma rongo bano zireisise zinu isibonti uongu jorendeha atantujo na bengu jo kamruhindi ngujo ombelwa duwa hakunu wakomori ngujone de hamade za jiri na Bashar al-Assad leo vanu kabati male ya tonanza kabatisha tatashi tona mtobwa namna je wa komori joka ukubali azalia regezi yanike mwanahe hasibabu indri hasibabu mkontra hindi mipakanda hivi mruto ujua hata mtuje yuhe yazaliwa mdazahe na mbabahe wa mtuje yato ujua mipaka ya mtuje fatudenti ya hatu kari leo kwelinga bo wandu wasoma warumenti inu walona mdu jamsaidie raka ufikiri wanu wa mdu ulo na hikma rajara hunda linu tet vidi gumsese katina hata mba vision katina hata program politiki haukamsaidie ngenge na program politiki hajo wana mbwana yake guverneri wakati wa faurata haujuzi shafanya kontra ya inu wakati azalia joka honda kandida doka director de campagne de ila kiki msaidia afanya abone u directeur de campagne avi yabo woti mdulo na haya yabo woti mdulo na dignite yabo woti mdulo na vision na mangalio wandu wanu wahimilie mbaezinu na mangalio wandu wanu wahimilie mbaezinu kawati hata mru ya josubuti ya himebanu ya rongo habaha haukawa pulaze kiburi pia warengeze parti politiki za hao wende wataganya neserse waja harumeze voti za madepite zinu kawati mru ya renga parti politiki ya hahe yenda atanganya neserse mumuona o yabe kandida au yenda kandida kandida walo yabo pia wa heserse kandida walo yabo wa Fatihu de ya decide shaka batimru ya decide wabo wandu walo na haya wandu wa kari wabule wanjo mijini hatu na mprofite okazi wa komori mlonzuani wa komori mlo mwalibu wa komori mlonga zija yemfumraru apeli yafanyi wa iresise beika iresise mfumraru irdishele wemfumne ngabo zjoulaia wetina hata dutu wanwe mipango ipangwa eze plazi fanyiwa ibaki bwa komori mlo komori mfanye forcinginu mrespecte konti yonti pia harume mabavu pia yemfumraru mfumne wandu waelewe kwa kweli wa komori walamha na vanu na mkontinyeze dua wa komori na mkontinyeze dua vanu wono wandu wenji wakanamvu harume ma ezenti dunia inu dobia kanamvura hana Gaddafi dobia kanamvura hana Saddam Hussein dobia kanamvura hana Bashar al-Assad weilelo yatawa ya juhunda ya zirodi ngoni yabo ikaubidi engevanu wandu walo harume mbaezi ya Sumanazali ne familia he wadoelewa chakwa toelewa haukawa sawa elewa wakumbara ngwa dingwa onea wa komori hauka ngwa songo uona hama wa komori wa na ndongo hindi ngwa duonea haukari hana systemu ya ukana siwa hara na mizinga Karjaparo on n'a jamais connu la guerre wa komori vahe azali ha profite parce que c'est militaire ya jua oyenti ngujua ukana Karjaparo fanya guerre harumenti shaizo ndrawo wa komori yenge juzi ize voti zile za fanyishiha wandu wanda profite occasion waka resistance ya zalajo kaendeza abonge mfumraru ekaza ukawandu wamba Villemort pay mort yo kabati nkodo sha wandu na respecte bayi shonga rujua ukamunga basabo pangwa majeshi wajuka uva civili warenge magari wadufanya taxi no ilike hamanga moroni tout va bien ngela dimu watu wa komori ekaza nkodo wandu wa wane ekaza mizinga ibihe no ili wabuhe shawiri parce que kabana ukauja mashinua wajiwa watowensi hatu mihononi mwezi na azali
ikabona kauja Waingereza waje warenge watowe wasove wa Komori, kabona kauja wa Faransa waje wasove wa Komori, kabona kauja Amerika waje wasove wa Komori. O wajo kausove Komori wa Komori o winji wa hao ndo walo Komori shatu walo bonze. Shabanu wa Komori nyinyi mlo Faransa ngani mrongozoni habaha yekakweli nga mambila na ukweli o winji wa hanyu. Nyinyi mlo Faransa na mfanyokana lundi mardi watike mdu jo fanya transaction Komori. Na mtoelewa na mtifanya transaction Komori ikontinye ye krizi. Mana banu wa Komori tena yes ukweli ye manezi inu warupaku yaku do walo Faransa. Wandu walo Faransa wa winji wa haungari aminuka kwa tuanza azali. Shabu wa Komori mlo Faransa mtuanza azalo winji wa hanyu mfumdaru mfumne mtifanya hata transaction. Mtifanya hata transaction ani muonese mbabo wandu wanoka wanu wa serikali wa hana system juillet août ata novembre décembre yiyo ndo bahanu wa Komori walobonze wakoutia mali inji harumenti yabo wa Komori mlo Faransa yemfumraru yamba ukana pay mortu mtifanya transaction Komori wa winji wa hanyu wa Komori mrespecte baba nombo sengo wa Faransa mlo Faransa mzia ze transaction walo Komori wajoelewa kabanu kairiri juhe rijiwanie bangari amini ukana kazi mjuha nyimlo Komori mwonesa utukivu wa hemba ezi asma na zalinu ngaba jouru hawandu waje watasaidie ngari aminiu tena ngam amini mimi ngami conscient shabanu etambu ndongo mbili opposition kwa tiba nzima kwa tina fikra nzima ya wana haki ya uwanilio wa Komori ezabili emana embaezinu ya continue parce que ngwaonea o ma opposant ngwamwenelo ao haku ukakamtuturu kumaye kamna uturu kumaye kamtina amri yabo haini mundu na jonese yemfumraru inu ya hoshao wanduwa elewe ukana azarongozi rengo hamme mwangalie zentumbili zile mashababi hojua rangu 2h du matin na mvua wakamvua ndondo masiwa no washindwa fanya resistance ya 2 jours 3 jours muone namna embaezi ya Subhanazali wahi alembelea wanda wahi walembelea shawaja wafanya strategy ya ukana wandu kwa tina mwenye na dise utowaze mali ili wahule wanazijana wala wakafanya resistance ila izo bana kanzaru wenese robo wa Komori ukana banu wakati bahanu zanongoza honda zinu kaiti ya mdu fulani au mdu fulani de mana ni parao karanyi mwambaga ngimili yao ze vote ranyi mlo contre ne ze vote ranyi tijim ani ze janibu pia zilo Komori kwa zilo kinyume ne mbaezi ya Subhanazali inu na muhime ya mfumraru ijao le 16 décembre mrespecte mfanye apeli mjie mpare haini bahanu ya mabavu pia wanruwa wa respecte apeli ya fanyiwa haukembaezi ya Subhanazali inu ihisa zori mwambiani inu ngio hama yembe ya iva ilomu yembeni itobaki wanruwa mrafo ya jusebo ya reme embaezi inu ihisa nrabo wahisa zohamba wakati paro mwambiani ngakamdu nguro karata huparisaze anzizonne anza shpaza anza pau anza uru anza kopa huziri haruma mchezo mzima yabonga baba hanu ujozi ngamanyi haladimure yanzi yodo bahanu azalia ro yazingamanya bana ba vanu ngarjo hamba baba helinu ngarjo hamba ye baba azalina lawe shaho ukweli ekakabati discipline harume opposition ya ukana mwende mondo mzima mwende itifaki yode manari para ukana wanduna wadiwa ze instance pia wandu wadiwa ze parti jua wadiwa ze IPDC wadiwa ze tijinda wabi orange mwende hamfumbato banu mprofita okazio ya mfumraru inu ili embaezi inu wa resante ukana wa Komori walamha hamajuzi zentumbilizila wa Komori walembelea wa Komori kwa tina bezwe habaha mwa opoza mfanye conference de presse
Wakomori kwa tina bezwe na point de presse, wakomori kwa tina bezwe na nanyi mjio mijini haba hamabe azalina lawe izo zifu Sfamadi bwana ngao yabo ranti nongo za Francome, ranti nongo za mafikra mbali baba nu ekaleo Sfamadi bwana na Mahamudu mabaka mtu amini kiki yabo ba wongo jojo ambe kwa tum aminini zo tidu zo wakomori watao wakomori ngwanzao organisation ya uderange mbaezi ya Sumanazali ilike lendi ike mwando wanrua kontinye bangari mlabiaoni ne namna ritunda oze rogo a distance e kemfu mraru ze nongozi wa Sulindro ngarsi sindria ndrondo bana e kemfu mraru ze nongozi wa Sulindro zi respecte wanro zidungwe mfumne ngabolijo yela chemba iziyonge jonda zao na habo hizo nganzao yinyimlo harume masiwa mrespecte mrenti za nkoroza za feri za divergence za ukamanzo ntende position do iti ndoi karti abo wakomori kwa tiabo wakomori ngo jo uhimilia ya ujo wania wakomori ngo jo uhimilia ya ujo ya uwafikirio no wakomori wa hisa marandrazi kisiasa wakomori wa hisa wandua wa wafikiria kisiasa maopoza wa Sumanazali maopoza mlokomori wa Sumanazali na mprofite okazio ya mfumdarwinu mwoneso wa komori kabanu wakati nyujo ujuha nga mtuki wao hawakabane maraia kwa tumu aminini nyima lider politiki heze nyambo zambao nga bambao nyambo zinji halafe maraia wazito hitwani kwa tumu aminini 100% kwa tumu aminini yabo ekanyima opoza nga mwanzo mnikilo aminifu ne maraia wa komori dezitendwa mjozi Tanziani ile mbaezi inu iresante ukana wajuha wandu waloma opoza kamanza umbulie kweli wakaze Hashimu wakaze ani wandu ema sultani harumenti kabati sultani hau ya paroshinda ya Gabili isiwa ya Shijere shabotoka wafaume wa mabavu na mafaume wa miji kabati mfaume ya paroshinda ya Gabili yenti kamili ya kamfaume wafaume wale harumaze tarehe za yenti ya hatu yabongele wayinu karna kaujua leo tirto example one madabdala habiri zenzia pia hate mwanahe Nasifu haka vice president wa Abdalla Halifa no ili amnikezi no wandu wakakaribu na madabdala do wabatijau wamstope madabdala yabole wayinu yeka gumsese homa weni yambude na domolawe hao fumbuni kwa tina haya kwa tina dignite waambia azali stopu wakawokwa subuti ujusema to angala azali ekangwarongo ekazali ngurongo haweka wende ngorongo za wazali wote sisezitwa magubuhu yabo ne wakomori na muonese na nyima opoza ngari monlindaoni mfumdaru maopoza ngari mlindaoni mfumdaru muonese utukivu apeli yafanywa inu irespectewa apeli yafanywa inu inti apeli ya violence inti apeli ya ukana wanjie mharubati neka umba unjie na unjie ngarzamba ondro shayuti apeli ya mharubati inu apeli ya uone sa utukivu pay mort harume masiwa yoti pia abonge hizo ra Johanza na irespectewa ilu wa komori wa jouruha wajua uyelewa kabanga wandu wafikiriwa bo komori wajua respecte he reaction ya he ema opoza hizo kanza ruonese bana wa message madam yararu kanza ruonese bana wa komori ukana ya publication jana ya uonesa ukana ye kandida wa SRC wa Hengongwe Mwanama Dini Ibrahimu mjini Panda haremani malezi hata ngelopitali hata wafanyishiha conseil ya hema medecin ya uka Mwananyasi Dini Ibrahim mguna mbonono insha Allah ngamzambo homwenenia nintina problem da mina ili ya evacuelwa ngabo wandu watoa harmaze commentaires za hao waelewa na hii hao wanzo kebala warambulwa kanza ni jenu onese banu yesatonge sana kafanya publication ila parce que harma publication mimi nafanya jana tirditi onesa ukana plus de détails des élèves zijao
abonganga muonese detail ya tsongesa na kaufanye publication haukaya vanunga tsari mabatai nduna ele wendo dini Ibrahima woi mwana mngongwe apomo mji wa Panda yeye nge harume serse habe wa kandida wa serse ngongwe mbajini hatu ya juu sha ekale oti jatuonesa ukana dini Ibrahima haremu mwani ni malezi hata ngo el marufu habari zamba obanu nrongo wa obanu yeye nge el marufu nguna mbo unono sha Allah sha izo na kanza ni wanese banu wanruwa ile wendo minja kaufanya publication ya ukadini Ibrahima ni mwombele dua yafe vanu mimi njoka ufa wandu pia ngojuka ufa mono ka siku azali ya rungo shonode tirongo wataba ukana nguna jailie ke kajafa haukakarti wasaya karna ujibiwa azali yafe rijo jibiwa ukana ya kanemuo baturi kanemuo rimone yetsaiha yerende hatiru na ena muo yaziwa na yona tabu za duniani yafiwano wana hamado wa undu watolewa wana hauze roho warmezinu izo dizo riwombao sasa kartuomba duwa mriafe yode hangu mimi nizambao abonge mwanama dini Ibrahima kandida wa SRC ngongwe mimi amwe analize hangu neze renseignement lonizo de yode hangu mimi ngamjuokana dini ngumerite ya remani wade he situation ya lonio arme politiki iliyo arme bafu na rele wanenro hauka dini Ibrahima woi wakati yangu hamaroku ya jaya yangu ya timizeni soma he maroku ya Sakomori kajatimizi hata 2 mois Juma Said Abdalla ikaonge kandida leo wa opposition yini ahimiliwa ni Abdou Soif Armwe Ngongwe Juma Said Abdalla hanumiwa ministre de l'intérieur ni Abdul Wahab Mnashema porte-parole wa gouvernement ya Mnashema wakati dini Ibrahima woi yangu hamaroku ya haja même pas 2 mois Juma Said Abdalla hamrenge directeur de cabinet au ministère de l'intérieur na mwishiendo analyse ya hangu na tuni fanye bandi ya dini Ibrahima yanumiwa directeur de cabinet ni Juma Said Abdalla haja Juma ola dini ha evolue hende hangara mzimba de yakautongesa leo dini ya lo kandida wa SRC amjojonesa hawakati kao dini Ibrahima ha hende harume movement ya mzimba hakaproche na mzimba ndondondo mzimba de mbehadini haruma ya asizi ya 2018 wakati ya heze asizi wala dini Ibrahima havewa haende haruma ya asizi kwa yulo kandida wa SRC leo ngongwe yodo bahanu ya haende haruma ya asizi yenda ya julana na idarusi ya mnome conseiller juridique au présidence wa ani wa SGG ti conseiller juridique wa président conseiller juridique wa SGG dini Ibrahima hende yabo hendo présidence hende habo katila hala wa mzimba dini hadiso evolue yabo hakana SGG adjoint wa par intérim wakataze vote za 2019 sha vanu dini ikataba ukana merite ya remani malezi parce que hendo jitanabahi haundukana ya mtowaho tambaoni kisiasa yohamba Juma Said Abdalla nge adversaire wahe arma ze vote zinu nge kandida ya mtomare ngweni hata ya wasili yende adere harume serse yohamba mzimba nge kandida ya wodini hendo jusema to hangalia ukana o wandu wa mzingiza kwa tina credibility njaba kabati ministre de finance njaba Junaidi katiabo njaba kapashia katiabo njaba wandu wa hezi ya ngongo kwa tiabo walo harume mbaezinu shakwa tina credibility harume ngongwe na mbruna jebanu ya nambia ya credibility iliona Abdurazaku na Junaidi watu kaugabili mzimba au wagabili Abdou Soif haruma politiki ya hebavu hawisidi yenge haka Komori sidi hozi wani yona rele wanendo
yaweka leo ye kandida wa serse hende hata hajiundu hare mwani malezi hajiundu kana nge haru mwata kritiki almarufu Dubai ikawa hate fami kwa tubulo wa mwona wende hate mametse wa kenti wambe ukana nge ladimu ya evacuelo vanu haini siku yabo mrulo kandida haru mwezi narele wanendo bwa kumori mrulo kandida haru mwezi ya jayare mwani wade ya lo almarufu ladimu wanengwa disposition ya pashir kejabidi ekakweli ezi ngwa mkonsidere u hardie ministre de finance nge yabo ya jikaza ukaide mwimilia ya traîne jusqu'à 4 jours 5 jours juma utofikiri na pashie ya tipashie yabo toujours ngutordie zidi mai parce que banu yemana ya mafikira yemana ya remabo yo mafikira haukangurambu ukana ye credibilité ilona Ibrahim Ali Mzimba harumwe ngongwe ne credibilité ya Abdou Soifu na Juma Seda Bala walo bazima wa wanauba na bosidi nge absent sha Junaidi politiki ndai via hengongo ya ijuao ya imetrize Junaidi ndrongo ndria zimiliki wa za kipolitiki za heba vya ngongwe yabwe kale o dini hopanda kandida wa heserse hende hata hare mani malezi ya mafikira ukangurambuka wananya ngwa mwamba onrabo hardi tena hajihundu hende hata hamsada tiparo zamba hosoni momji wa hepanda wamsaidie 4 milio harejetewa wa kandida wa hezi bwa Komori haremani malezi hata leo 4e jour au 5 jours kabature ngwa disposition ya pashia jokiri kaongo hao wabandae zitijulwa yedeli wafanya shahida raja banu sikartu yenga dini yafe nguna jaile ya hunde unono ya rejei yende harumwe batai kamgwa benzi nguna mbe unono haraka jaile kabano baharzamba wandi sore prene shaho karizambe iyo ngari sina droit rizambe parce que banu une fois banu angasarma divergence une fois rizamba yokai kandida wa heserse wajikaza walonezi ya hatu mahaminane hukayaremani wade ya trene el marufu hata abaha yonde iwone saukana yabo ye fatihui sanfu na ina mbabahe na mtazahe nwananya umuhimu hao wa mrumieni yonde zoranzori wonese yabo mbili ati wonese ukana ya abanu wengu jibiwa mintu jibiwa nguna mbo unono hobwayo wa Mwenyezi Mungu hata leo bona kauswale jumati mwombe la fatiha haukadini ye mwana mengoni mwana wa hebavu mwana meya somandro mwenza mastehi shahapu haruma inyambi kisiasa ye inyaya yombi kisiasa parce que habe hange haruma le jamvi la suma nazali ndoba hanu jo critique shanga eyo njema bwa Komori ukamria rengo ya beho kandida wa votizi dans 3-4 jours yabo au 5 jours campagne bulwa dans 4 jours campagne jo kaubulwa halafu yare malu mahututo el marufu zabari hindi watu warenga disposition warenge baishwa de mapesa ya hebije ya kampani wambahiza uja Dar es Salaam banu wa Nairobi haraka hawa undra visa yabo wa mayote au la renyo mfano sheka haranti wa trene yonge tuone sa pouvoir yaso qu'on appelle l'exercice du pouvoir vandi zoro ko hamba banu wandu wa hengongwe nyinga mfanyo hazi shanyimbaha ngamfanyo hazi shanyi tim kamtina hezi timlaviani ukana mlunaezi ngamfanyo hazi izo ndizo rekohamba rejare zamba banu banyumwe njia balbala mwamba ukana ngari murungo wao ni nai ngojoona wandu mbaha mangali mru seti paro mvumbu banu mziani homanzisani uome ngoni mwandu anazidondo wakana marehemu Abdul Karim uome ngoni mwe systemu ya jayatie systemu ya uka wado kontre wado buha wandu wa kontre ya mijimi huu ya hengongwe mziani ngarduoze tarehiza mziani bahi mziani homanzisani harenge karti ya CRC shaka tusubuti ujivenua ka SRC uomru ambo hasomo ntujwe diploma hindi ntujwe ambo sibala fanya siansi malgré que ye siansi ya heyo ngu affaire étrangère leo ham anikiro avec matricule Abdul Karim hamnika matricule hambe hawa affaire étrangère haka conseiller wa Abdul Karim conseiller technique ha conseiller haini erreur ya Abdul Karim yafanya mguna msamihu bahanu yalala
c'est grâce ya Mziani. Haukam Mziani habala kampani ranzo wakati wa marehemu Abdul Karim, malgré que Abdul Karim kaja kawiishia, malgré que Abdul Karim hakana vision, parce que ham Abdul Karim hakaujua kaka na ubaki duniani, kaja kawiishia ya system ya Mziani akayaitia. Haukam Mziani humanzisani de ajane plan ya ukana ya udo contre ya miji ya mihu, system ya miji mihu na miji mititi. Iyo de systemu Mziani humanzisani ya haniyo leo inu haja haruma systemu. Mimi Mziani hanambia haruma message ngiyo yabo badeka hizimi hamba ukana emana himilia dini yato himilia Bakari juzi ile himilia odini leo dabukana nguhundo sheo eshewo dashibo Mziani bahari ngonkilo wana misafara Mziani ngawe na kutina dignite haukambo ngo himilwe yezi kiubandaya zabari hindi Mziani utojibenua kaurenge karte ya serse zabari hindi utosubuti wambia wandu kawe serse na abunga bo wandu wa serse wakubali wa confirme ukana urenge karte ya serse yabo uyunge one sawa mru utona vision utona direction. Mziani wa manzisani we jinrubi utowo ani kutushukuria yeze nongoza Abdul Karim izo kweli ekale wonga ngabo ma médecin ngabo ma militaire wa lo manzisani wa Abdul Karim yawani kaze bursu mengoni mwawe izo kweli sha bomzia hurate wewe enrom rate parce que kutina dignité. Mziani hurate kisiasa parce que wewe timrwa ukaba hawije udo se kwa makoshi ya Junaidi na Abdurazaku wakauhimilia we hulilia muhima juzi fomra kane respect wandu wao wakauhimilia abole Mziani utibandaye Mziani wao ngarjua oze tabia zao vanengere do kativanu mrambe historia yao bo Mziani ne bavu ya ngongo we jinrubi bo Mziani wa Manzisani. Mziani wa Manzisani wode mru watende ya zenyimani zinji za miji na miji ya miji ambwani kale o minradunga wana problemu na Manzisani woto hundi habu hari kale o inu mlimani ngo wana problemu na Manzisani woto hundi habu hari kujaparo elewa ukana ngabo ndongoza lazimu njie na zongoza lazimu tinjie abongele o Mziani kutina leso ya ujaunike wandu embabe ya hoibiri parce que Abdul Karim nguna mrehemu bahanu ya alala ula do bahanu waladhimu ukotize unjie saisisse occasion malgré tu es un homme raté au Mziani parce que Mziani wende daraja habaha nga haruma systemu za kwezi yabo leo inu bo Mziani ngojo kauja ureleze je diploma wa ho hindi ufanya mahaminga bushini tarehe ya ho hindi waka mnashoni bushini kamna ujamrishangaze ni wandu marate mwandu kanga hata ze dhamana mnikilo ozo kaninga mjua uka kadamstaikini kamna ujamshangaze wandu bo Mziani wa Manzisani ya Rabi ngarjua ukana hema na Mziani ngawe haruma systemu za ukana unjie haruma namna za kontra ya mijimi huu ya ngongwe yode systemu wa haniyo wawahiwa ibeililia usoni mwa Abdul Karim malgré que Abdul Karim timri yakana fikra hamada hizo timri yakana fikra zindwa jina uka ndo ani umri yakana rehma nguna mrehemu bahanu ya lala Abdul Karim nasiri msamihi he namna ya avance ya ukakutushukuria weme ngoni mwandu watoshukuria ngojo hamba kango shukuria wa hanwanyi shaharu mwe roho kutuzishukuria ngarzi juwao ngofanyo sambla zabari hindi uto jammadi hontini mashongo nzemmadi hontini mashongo ya amini ukana hafiwa ni mrandazi kisiasa ya amini jusqu'aujourd'hui wemba ezio watahaze taratibu wa mkrompe hata kajakiri parce que ngu amini ukana ngena dignité nzemmadi hontini mashongo ngena dignité de mana ya toshida ya krompewa newezi inu abonge bo Mziani Manzisani enda taheleso ne mndu ujoka umueleza uelewe haukaya sisi karna ukubali mafiti sisi ngarjua dizoro todo hamba kamdungarila kabati mndu joshinda yarshangaze banu yambe nrongo kaharirizir tifanya video ndunambe ngarjua rehamba banu ngabwa jojibiwa ngabwa jokoza ngabwa jotukiwa yode namna ngabwa jibiwao yode hali shas kabati ritorea humdu kabanu ya jebanu yari towe hum Tanzania banu sar gabili abongele o karti to wa publication ila
ya dini hopanda ngabo wandu wanibesha message prive urende nai usisi etirende nai konja mdeya hata na muangalie bahi ni mru ambao kana pour etablissement kwamba insha Allah amina haukanga tuomba ngari tabiha oneza fanyia hukamrulo kandida ya rilinda o 5 jours wabulwa kampani hare mwani wadenge mahututu kama turengwa disposition e daula witi kandida wa opposition shawoi kandida wa hembaezi hata isho maprovaye je mumrumilie kamturenga mombahiza yulizo rambao ke jaji sa ukadini hopanda ya trene o sharma itanda el marufu yabo o Dubai jusqu'à 4 jours ngarijua okangabo wandu walwarme mbaezi wa ngongwe haukadini wakati ya heze voti za 2019 za presidentielle ni magouverneur harumwe yeye harenge disposition hambangu voti ya Busoifu e magouverneur shakatu voti faurata izo ngarizeshele yao hambangu voti faurata ay voti ya Busoifu sha olam dobi o dini havoti ya Busoifu shakaja voti faurata hata afanya kampani contre faurata na faurata wombro hezi jomkinia izo analizi na zisabu na mido ufanyo dini haelewa ukana wananya ngwa unale banguzi boyamba katuvoti faurata shangu voti ya Busoifu dini ngujisante ukana mbosema ngondo yaranganyi wa banu wananya ngondo mreme mbuda banu parce que dini kabate namna ya ukana ya lazima ya kana esprit normal ukana mzimbange candidat Busoifu il est comme candidat parce que ngusutene Juma Said Abdalla ya wenge bahati ya dini dabole OCD ya chokomori ya lorma ze votizinu shenge CD haka komori haka kandida hau habe hamdu tena ya bodini hajokanga mia wani maana leo inu uziwani Abdurazak na Junaidi wamba ukana ngwaona ngwa metriza uziwani dabo CD ya to sur place shenge CD haka sur place dini Junaidi wanga na place da uziwani ya kisiasa dai rangundi hizo pia ngarijuwao shabore zamba yo balbala abonge mimi zo ntaho niwonese banu kanga mjuo ze falki za mziani humadisana ze falki za hende za balbala na mi harbati mziani eka venze yohanza ikebala yeye yekisawa yeye yesawa ni wantu makadri wa mashongo yesawa ni makadri wa dembeni yesawa ni makadri wa uziwani yesawa ni makadri wa Qur'an ani ze plaza hizo pia yohanza ikebala yeye yatie balbala Abdul Karim kaja kubali ye mizingiri mziani adomtia zonga sina ushahidi muna mrehemu Abdul Karim bani alala shamziani wede bazi yahe harume suje hanza ni timizi mwisoni asante hanza ni timizi mada yangu ya mwiso do uone saukana ngabo mwanamshe mumji wa Mtuje mwana nyambari ya kaudoka Faransa fikiri ahana dina hambwa Zamzam kamtweshela nai mwanamshe huo hende hajirende entrepreneur hajirende femme d'affaires haruma hariye fournisseur commerce mwanamshe woi ngutonda huluma feole wakazahe hajabu hanka komeri facture walibi mwanamshe woi mumtuje ani banwanzoro wonese ukana banu yensi hatu isaire ngo mateka ni fami kam fami nzima halafu ola ila fami wa haini institution warenge tibateka banu ba komori tena Ilhamu mwana wazali nge representa wa asekna shabo tena ngena mshahara wa Soneleki hari consultant ngena mshahara wa Soneleki bwa Komori vanuze emalia hatu pia irengo mateka halafu mwana msheuo wanjo kauja mu dossier inu ya special shamtu kanza nuone sikai ngabo mwanamshe mwana nyambari ya kaudonshi Faransa haba Komori hajirende entrepreneur na mina dossier nkuu swafi yonga nzoni fanya video special niwonese neze affaires za Lukumani ne security ya lonio yakaya mwana mtujini yenda ya mtini ya miharbatu ya hata yaitoa hadi arenga mndu mtujini mfantomu ike hama ila ya wela na bala ila ya Lukumani izonga minizo nduka ujanzambe harma video special
she profi na kanza ni wonese banu swafu ni monese ni ka ambari ye systemu ya loni haba ha classe wandu ambari de telefona he de fanyu haz ngupa banu mana leo miri wadia no mi wa ministre dabukana ha banu hani habulia ye onikor umfereje bale mana onikor ya ngamia dabukaze malie zinji ambari de yarenga hay hazirenga hazibe handahu ngareshele au Faridi Tainamoro kana yo kamoro ni majivani hado kabala wana konteneri wa hemba nkuhu yahe wado kabala na konteneri mbili za do kama luzini karibu amfasi nemekia ikoni izo ngarezeshele yao buraka komoro vanuze mali mana leo Faridi Tainamoro yalona mvu ndondondro parce que ambari yambulie mifereje zemaliza huwa komori pia zi Faridi Tainamoro dozijere ye mana Faridi Tainamoro leo ya lona pisansi harumenti hatela meri ya moroni wakaanza wa mtowe ze kontineri zahe bazi zibaenzia ambari hato para helino gendarmerie abana mumbreti abo kanza ruonese maudu shele watujo shanji rogo banu watujo fanya mabadili ho banu Faridi Tainamoro jamba izinumaliza horangwale banga sina ze preuve kaimana miriwadia hunikaze mali za onikoru wakaurenga ufanye uwagize ye nkuhu neze nyama ne mabawa dabu kama mbari darueshi mrumshe wazali hakubulie miferejeyo haini idara haini onikoru Komoro Telecom ihopia Faridi Tainamoro ngunjio harenge 200 million 400 million ha amri ya ambari izo ngari zijua ondro yabo maudu Faridi Tainamoro tujija hudo shanga zuki waho wareme jam hareme mbaju ngarjua kadu dudu haba hareme mbaju Faridi Tainamoro mana wabasauha ulona kibri yao ili ya enjeza ulona ujawiri armenti ya Komori no moroni yabo dabo ambari ya uhimilio dingoni ya hubulie mifereje ujuma urenga zemaliza wa Komori wazifanya hizo wanzao maudu tujofanywa sezi hushangaya banga bajo shanji banu wabahinga bajo shanji abogezo za kanza ruoneseka zemaliza ho wa Komori pia ranzi Komoro Telecom ezidara pia ambari ngutwamba kana na mumnike dudushu atao ai Faridi Tainamoro haja unubo mama na mumnike ishu atao vahe mwanahe harenge systemu ya investissement za husu security yonga mjoka hujanizo banu niwonese namna hiyo sharka hanzaru wonese banu almost ala inu ukana Faridi Tainamoro ze mali ya lonizo ne ze nyumba ya lonizo ne investissement ya daraja ya haju paske ambari hambulia mifereje maudu watujobuha wandu wa manga wani ya Faridi Tainamoro bangari jua ukana Faridi Tainamoro utakabarifu ya lonu habaha ya rungo helianza haruma zidara ya rungo helianza wala duani ya chouli ba hata ushuru ya buliwa ya fanya bangari jua uka Faridi Tainamoro we inspector wa MPO we hado fanya hazo MPO ambari henamna ya dofanya hali hadorenga ze mali ya unjilia habaha ngu investise ngwafanya mifereje ende na Faridi Tainamoro de mrutafado ze mali za wa Komori Faridi Tainamoro iyo kabati dutu hata Faridi Tainamoro habuliwa mifereje na mwambio ni bano kaimana wake krizi ya onikoro nabukana miriwadi hatobuwa helinu ngutorenga yemnika Faridi asaba amri ya mzazi ila de mana parce que miriwadi wala ula mzazi de yamnike amri yatoe amri ukana na ne ministre bahani fai ngujo ni fai abongeze mali zinji abaha ambari ya rengao emruuniki waozo Faridi Tainamoro izo ndongo tona hata dutu abongele weinwe kambari nguparo gendarmerie au polisi ya menace namna ya ukana na mti tereke Faridi Tainamoro la duani hongu fanyo zanzao ngwambo uomide wode mwana hangu na mumbuli afanye parce que zemali za huwa Komori zirengwa zinkilwa Faridi Tainamoro ngena ngujunge juma uzitafada maudu shele Faridi Tainamoro kweli ukaudo huza maba warangu wale shae namna episansi waijawa waibadili uloni haba ngarjua ukaizo de zemali za Komori ambari darueshi ya hunikaze amri harmazidara rangu Komoro Telecom rangu onikor rangu hezidara jimla ngonjio urengeze mali yeli wanzao ufanya wanzao maudu babanuli nuduara aldo kauha mjamdo shangaya kamjili wa mondani
faridi ngarjua ukahadolala harumamna nyumba ulo dingoni mweze konteneri vala jivani amfasi ya dobi wala mwana wadani akote ya wanu Marcele fami Marceli el Marceli jivani faridi tana maro hadolala haruma dingoni mweze konteneri haba haesha to ya lonio heze maliza huwa Komori yesha to ya lonio maluzini shahidi rabbi heze nyumba ya Ilhamu mwana wa Azali ne nyumba ya Seri zilo Sahara izo faridi de ya zifurnise ya waha izo ngarjuao maudu banu ye Komori ye constitutionnel ila ilo cour supreme leo ila nyumba ya doka president akia sezisewa ngarjo sezise pia zenyumba za hamizo kabano ya efasiri ya daula haki tukari mwandwaro he mwandwanjie ngelazimu bake discipline ngelazimu baje daula haki ile iwonese kako wali wandwa kabano wakaudhulumu zuri kanzaru wonese mbabanu she dossier hemzade huo ngadu janiyo banu rizambe ndoke ya sautosha. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nardo onana tena insha Allah.